ene so ya da foforo ya san so ehye mu biem ha Kwade TV mema obi bia kwaba de badwuma de yetuni din nkonyadan mu medin ene maami atase wo hye me krom abetima frem ya santoa the second na mejo sese obofa dade fa ene yensa aka kukudrofo ba ko a ono ena wada African Lodge for ano anase African Child for ano enti ene enkoma behwetwe nyina efa African Child anase African Lodge Reverend Ajeko de mpacho ye makwaba papa mejo so pacho de ofre boko oba de adaro mapa me hoye ye do boy de nananom ase yegu yankoma twetwe na so ene be kasa fa African Child anase African Lodge mpacho se eno ano ne di se una we panimpa woda wo mu ano ashase no yenche ho kran edi kran African Child anase African Lodge mama na se na menche watiefo ye kasa African Child anase African Lodge bibini akola okay abibifo yi na wa abranti ana bibini akola okay ti African Child say ya wo a wo bibini die heden a wo bibini enti eka African Child anase African Lodge okay na me pacho say na mo bompaye say ukọ asori a ebinum the Quran bompaye which is for the Muslims and na ukọ asori ebinum so believe in the Bible which is the Christians say na mo so mo bompaye efa mama na asibiem o ka say African Child I say I stand to be corrected. Okay. But according to Yenhwehwemu, the amayate ase and say Bible be do make us Ghana 1473 thereabout. Nya na asem. So atem no na techima ne Santefon to kwa omoko. Okay. Afere na Bible nso aba. Na nipa o techima, nipa o Kumasi, na nipa o Accra, na nipa o Sirim, na nipa o Ghana. Okay. But na Bible ni o Quran ni o. Another e wo hompo a na emeduru yekrumu ha satam no na ina nyankopon okay tena wodua bi efre ni nyamedua na ni nyamedua no correct so kwambe na ina no mfa so bompae e ma nyankopon ti omusu fre sa abre no nti was you are an African and as we African ni de e wo se usua sa kwan no na wo hwe kwan na wo nana no mfa so choro na se ye hwe tetiatempon no be kwa pampa de da no ye mfa ho nti be ye hwe tetiatempon be kwa pampa da African Child ye sua kwan e fa so a ye be bompae bra na Bible mai bra na Quran e mai sa kwan na ye bompae the children yankopon but ubetimi akwa sorry as a Christian you so for me that Christ Paradise Church anu ubetimi aye imam ana say malam na ubetimi awo busum bi ana say wo sum bi awsum ha akwanya ho utimi be join African Child was you are you have a black skin lugwa de we de mi ntwa no me ni pani bi nete oyem nana ade we ya wo kan ya twima adwina asiso mre bi akokora we sora no afa ne snap no akoyi apa ya frene nana no mawuwu nyina afre nsuo ni nuanu atwa ehu ahye nyina we che say ya bibifo ampa was a black man there wona nana mama mbre yeso yira okrom hina ben a o yira wa adwabas so betimi akwa sorry betimi akwa bi aposo ko bia but was an African we learn things Africanism we dey mean twa no me di we fam mo won fie bia obi duru a na bia nipa no betan be join anankwala panyin anase mo wo bia nipa nyamfie 20 kwa na betan be join anase na mo ye no African Child o say ya jiutuma wo ye teenager unless o papa na o mama na do beba okay but we adult there wo bitimi okay in na waba obeti mu asemu yi na fe wa demum before mejon e wo se wo ye adwuma okay wo ye adwuma ye bi wo ho a wa te Africanism ni ade ntinu onim se bi a obedu ya no wanye sika da bi ye wo kwa fa so ye sika so enye se sorry ya pena oba wo ye adwuma ye nyu okay unless asembusa memfa we mfam asembusa we hia me papa woni nyina mu sai na mu fa so enye sika because ene lodges bebre aba no obi asi enyimoja enso so okwa na achi asem no akoedeja de wo mu die say mu di mu condition ya kebe bo dia bacho dimnu ma be na
African child ye hwese we adwuma wonya adwuma yintime nyo because nyankopon boss no asase no otwere say we adwuma nansia ade na wo desani ato ombeso be adwuma but we adwuma no wo twe homa na bibi mba na bibi na kuram enti adwuma na wo ye no na wo de akonkyera to so wa bo ho ban say de be ye bayifu bi embegu ni mawo eno na kwan a ye fa so ye sika kwan be fa so wo adwuma bitumrika na kwan be fa so a wo be bo adwuma no ho ban adwuma ni tumrika kura no wa mbo ho ban obi betime ma adwuma na ahwe ase ye no kre ana adwuma no so wo bo ho ban na say antumrika be gire ba bi ejina na enti ye bo adwuma no ho ban na ye ahwe kwan adwuma no be fa so a betumrika enti na ye niema ba kwa na mienu miensa bi a ye hwe say ye de be fa so anyesika but obi a wonya adwuma de wo ba kura ye nyu all right wadar ma mentwa wa no ma memfa we mfam adwuma bi te sesen obi se kro no kura ye adwuma sure saafo ni nyina be chambe dwane African Lodge ana African Child ana adwuma ye mfere wa himfie adwuma ye mfa onko police station okay adwuma Ghana aban ani wiase ejitum bia no yenso yejitum ebade yeyi okay na wadawroma die na wo beka ebe hye obi nkuran amana ba African Lodge fatu abonten se uye adwuma na enkoyi ana wastati adwuma ne emfa ubetime eto America na waba abadwane African Lodge ye behwe de enti adwuma no enkoyi na ye ahwe de ye adwuma no bekuyi na ye ahwe de ye di mawa ebebo adwuma no ho ban we de wandawroma echena mu hwe manim na mu wachi wade bi wo hono mu ana se ebia ye ni we ye nhye we da we ye nye we ye nkoha ye ma mu obi wo ho saa na ye waduane particular na nam particular ye eno ko ye secret nipa ne ba ho ambede na di mu de betim dia tudwa eye say ye nya abortion okay fani pa enkoba bi se ye kukunu ana ye koye bibi even if o society nim na obi ye oboni mpa unu hu kwan se wodi ni koba bi se obi nkuni ma dabi ye nye sa ade no so far as awe ku ni ba no sa ade no e guide o e ma onye sa di twato no ye mbokro no ye mfatu enko Robin wo a wo ku we ma obdi tube ko Robin bian o kosurba fom ye becho oye denkura becho e basa nso a ye nguase e de maku ni we chese monye kro no entum kura ye chiwa de kese monye nyinse YouTube onto entum we chese e ma ne mema nyina betimi de ho agipuo ni okay we de na mede usi a enesa mu ho fan he na nkasa ye cha kwan e wo techiman Fantini Town obo mani school Accra ye opoku ase Mayira Kumase ye wa hwa pankro na mesere wadawro mafa ahoma ndokofo be mienu na anse miensa bi tudwa anampo baako na se obi ba na ajaye mpanyimfo se busafo enyera kwansa na oba obisa only African Child and I say African Lodge benantia obetumi afre 0554 20 wadawro ma science su bi ma 0554 20 35 we na homa ye di djuma ewo African Child yaso di ba bia wo a opese oni di djuma bia no wa Accra we kupuku asmayira udru Mayira ofre ya ye ba me fawo na Kumase so ye wa hwa pankro no do hwa marketer hono so ye honum techima so ye Fantini Town obo mani school techima Fantini Town okay yo Reverend Yadase midi ene odihye ba mama ata selfie uhye me kroma frem ya santewa da second na meje so se obo fada de fa wonso betimi di wudwumadi aba bedan ye mre bia wo pebe bebo ndawro ama ho menso ma ho matrofo no betimi adi nkomo ewo sa studio anase TV so 0532 48 348 o frem ba bia wo bia meje ofeso na menso mede wo aba dwumadi so ya kramo